Yayınımızın esas mevzuları. Одессада vatanperverler ve Rus dünyasının taraftarları arasında tartışmalar olup geçti. Чей Крым? Какой битве? Kiyev'de falciler Sberbank'ны tosmin etip Ukrayna'da kapatılmasını talep ettiler. Kiyev'de yazıcı ve tercüman Yunus Kandım'ны hatırlap edebiyat akşamını geçirdiler. Sen көксің, ғұрлысың, сәттесің, ажайыпсың. Assalamu alaikum. Бүгін Қырмышғалының 1138-ci күні эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Hizbut Tahrir davası boyunca tutulgan Бақчысарай мабуслерінің апыс мұдеті бір айға uzatıldı. Бұны mahkum etilген Enver Mamutovның advokatı Emil Kurbedinov bildirdi. Отырыш қапалы шекілде кечірілді, қабатланғанлар ve advokatlardan gayrı içeri kimse kirsetilmedi. Keçken sene Mayıs ayında FSB birkaç Kırım Tatarının evinde tintuf geçirdi. Neticede Zevri Abseyitov, Remzi Memetov, Rustem Abiltarov ve Enver Mamutov yakalanıp Rusiye'de yasak etilgen teröristik teşkilatқа alakası bardır деп қабатландылар. Длительное время мы наблюдаем абсолютную шаблонность. Uzun bir müddet bizler gösterilgen deliller, taqiqat ve prokuratura bergen delillerini aytam. Emde mahkeme kararlarını aynı olganını göremiz. İmaye ve qabatlanganlarını kimse eşitmey. Bizim delillerimiz kabul etilmey. Bütün kararlar aynı. Bu dava boyunca 11 ay devamında bir şey değişmey. 11 месяцев вот по этому только делу. Одессада çatışmalar yüz berdi. 20'den ziyade insan yakalandı. Şehirinin natsistlerden azat etilmesinin 73 yıllığına bağışlanған aksiya vaqtında vatanperver teşkilatlarının faalcileri ve çeçek koymağa kelgen raqibleri arasında kavga başlay. Pravı sektorunun yerli teşkilatı tutulganlar azat etilmesi için öz faalcilerini Приморск полиция bölügi oğune kelmenge çağıralar. Скажите, чей Крым? Где победили? Чей Крым? В какой битве? Российский Крым. Супер. Кого? Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Украина Milli Bank yol başçısı Valeriya Gontareva Mayıs ayında istifaga ketecek. Bunu briefingde resmi şekilde aydınlattı. Kanunlarga göre Ukraina Milli Bankı yol başçısının istifasını prezident tasdiqlap yuqarıra darey bermeli. Gontareva yakın vaqtda Milli Bank idaresinin erkeninde birde-bir denişme olmayacağını kaydetti. Украина президентіне bu sene Mayıs 10'undan başlap öz istegim ile istifaga çıkacağıma dair resmi ariza berdim. Yukarıda bu vaqttan evvel işten boşatılmama araya berse, men bu vazifeden dairte ayrılırım. Falciler Kiyev'deki Sberbank'ның merkezi ofisini blok ettiler. Nasionalny korpus birleşmesinin 50'den ziyade vekili Kiyev'de bank binası yanında nefbetçilik yapa. Bölük kırışı oğunda 2 çadır kuruldu. Falciler Ukrayna'da Rusiya banklarının işini toxtatmaqını talap ettiler. Tafsilatlıca nefbeti telefamızdan öğrene bilesiniz. Rusiya Sberbank'ının merkezi ofisi yanında Milli Gvardiya temsilcileri bir sıra atıldı. Onların karşısında Nasionalny korpus faalleri tura. Bank binasını blok ettiler. Sergey Filimonov 22 yaşında. 3 yıl evvelsi şarkta cenk başlagan son Ukrayna bütünlüğünü müdafaa etmeye ketdi. Mustaqil devletinin vatanperverleri şarkta barışık için canlarını fida etken vakitte Kiyev'de istilacının bankı ilerili dep ayta. Bu bank kapatılsın ve Ukrayna toprağında birde-bir faaliyeti olmasın. Bu bankın lisensiyası geri alınmasını talep edeceğiz. Blok etilgenine bakmadan bank işini toxtatmay xadimlere bölükке kirip çıqa, lakin jurnalistlerinin konuşmağa istemey. Faaller 2 çadır kurdu. Десь акція взагалі всеукраїнська, тому... Umum Ukrayna aksiyası bu bir başlangıçtır. Akşamga kadar insanlarda çok olur ve işimizin sonuna kadar alıp baracağımız. Milli Bank'tan Ukrayna'da Rusiya banklarının faaliyetini toxtatmağa talep etemiz. Сподіваємось, ми впевнені в тому, що під вечір. Nasionalny korpus firqasının Facebook sayfasında Sberbank'ını blok etuv aksiyası müddetsiz dep e'lon etildi. Alexey Shandra, Eldar Taraktash, Zaman ATR.
Харьковде полиция Сбербанкны блок еткен фальжелеріні четлештірді. Бір полис хадимы яраланған. Оның көзлеріне көз кесіже газ сепкенлер. Фальжелер бинанын кірішіні блок етіп диварларына шиярлар япыштырдылар. Фальжелер айтқанына көре оларының акциясы мұддетсіздір. Да что ты делаешь? Это вам это... Мысырда февхуляде вазиет илан етілді. Бұнынен бағлы қанун лейхасына мемлекет президенті Абдель Фаттах ас-Сиси үкіметве парламентке бақылмасы үшін берді. Тантави Александрия вилетлерінде терактлар олып кетшті. Ең аз 44 кіші елек олды. Тал базарына бағышланған байрам ибадетлері вақтында екі христиан кілсесінде патлаулар yüz берді. Оларының бірісінде бомба евелден қойылған, екіншісінде есе террорист озыны патлатты. Оларның мақсады мұсылман ве христианларны бөлмектір. Мемлекеттің христианлары ве мұсылманлары бірлікте яшай. Олар қомшы, сойсоп ве дост олалар. Террористлер мақсадларына еріне кетіріп оламаз. Бүгін алынған қарарға көре Мысырда экстремизм ве терроризм иле күрешежек юқары комитет құрылажақтыр. Комитетке вазиетні незарет етмеге имкан бережек, махсус қанун қабыл етілежек. Мұхалифет Русиялы мұхалиф саясетші Алексей Навальный 15 күнлік апстен сон азат етілді. Оны полиция Москвада қабаржылыққа қаршы өткерілген митингте яқалады. Марттың 26-сында Русияның бұйық шehirlerінде қабаржылыққа қаршы акциялар өткерілген еді. Аққорчалайжылар білдіргенне көре шукуна полиция Русия бойынша тақменен 1000 митинг иштиракчысын яқалаған еді. Алексея выпустили из ОВД Конькова. Почему власти поступили таким образом, очевидно, надо спрашивать у представителей властей. Я могу сказать, что это уже было. То есть я напомню, что в 2011 году, когда первый раз его задерживали после Чистых прудов, тоже там 20 декабря, тогда его все встречали на Симферопольском, а его увезли куда-то там в другое место и вывезли. Украина миллетчилері Киевде күтлеви диктант язылуыны боздылар. Бұл рус тілі бойынша дүнияның 72 мемлекетінде язылған имтияндыр. Фальжилер Киевдеки Русия илім ве медениет меркезі бинасыны тосмен еттілер. Тәфсилатлы жамұқберімаз Эльвина Сейтбулаева біле. Yağmur yağanına bakmadan bu adamlar Rusçasının bölge derecesini teşkirmege keldi. Dmitri Skvartsov 50 yaşında Kiev'de yaşağanını aytdı. Fakat Facebook sayfası yaşağan yere Sankt-Peterburg Rusya olğanını bildiriyor. Intervyu beri Kırım'ны Tavrida Ukrayna'nı Rus dünyası dep adlandırır. Siz mında Rus dünyası olğanını isteysiniz mi? Мында Rus dünyası olğanını isteyim. Bu yerde zaten Rus dünyası mevcut. Adamlar Rusya merkezine kirmege cesaret etmey binanı Ukrayn falcileri blok etti, azbarga kireler. Mında olarını politsiya karşılay. Rusya merkezinin kapıları kapalı, bir izat almağa imkan olmay. Bütün sualleriniz sayta tapabilirsiniz. Olar mındalar mı? Olar pek meşguller. Aktivistlerinin aytqanına göre şartta cenk olğanda Ukrayna merkezinde Rusça diktant yazmak ve Rus dünyasını teşviqat ilan etilmesi yasaktır. Başta Kırım'ı zapt ettiler, şimdi cenk devam etti. Böyle medeni tedbirler çerçevesinde olar Kiev'de separatizmge hazırlık koreler. Olarga Kiev'de çalışmağa yasak etmek gerek. Olar tedbirde sanki Kırım, Lugansk, Donetsk olmağanını göstermege tırışalır. Putin'in subjetini gayridan teşkil etmege tırışalır. Ama anda bizim memleketimiz yok. Україна хороший сусід, але тепер без Крима і Донецька, Луганська. Я вам скажу, я розумію, що таке медіа. Tahminen bir saat aktivistler Rusya merkezinde nöbetçilik yaptılar, sonra çıkarlar. Merkezin korucuları kapını kapatalar. Ama tedbir geçirilmeyeceği hakkında iştirakçilerini haberdar etmeler. Sizin fikrince Rusya Kırım'ı işgal etti mi? Bu sizni beğenmeyim. Qaysı birini beğeniyesiz mi? Siz Kırım Ukrayna olğanını tanımağa isteysiniz mi? Onun için kaytardılar. Rusya'ya kaytardılar deyim. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия!
Русия мерkezinin medeniyetinin Facebook sayfasında Kiyev'de total diktant geçirmeyeceği hakkında ilan peyda ola, anda da hata yapıla. Ukrayna aktivistleri ise öz tarafından Ukrayna devlet gimninin sesini çıkarıp koyalar. Elvina Sidbulaeva, Асан Emинов, Zaman, АТР. Киевде қырымтатар язычысы ве тәржіман Юнус Қандымға бағышланған ilk edebiyat ақшамы өткерілді. Тешкелешілер мұсафірлеріні Украинада нам қазанған медениет эрбабының яшайышынен таныш еттілер. Мерасімде мұхберлеріміз де болынды. Босағыда мұсафирлерні татлыларнен қаршылалар. Әрмөйтіні андыра ерде ширлерні ифаделе оқумақ үшін мұсафирлерні дедевет етелер. Хатыра ақшамы іште бойле кечті. Лиш камінь вирвався із гірського брану і вже з ним інші кам'яним бурами, що заглушає мене і рядки Корану. Но відкіля цей страх. Ширлерні әрке санламасы үшін оларны әм қырым-татар, әмде Украин тілінде оқыдылар. Тәржемесіні Микола Мирошниченко япқан, ақшамны оның өмір аркадашы Лариса Мирошниченко де зиярет етті. О небо, не мовчи восково, я ж у жертовнику у зорях, офірую твоєму іменню, синющому твоєму золоту. Це Крим, це просто ціла історія, тому що у Юнуса, Юнус це по суті була еліта, да? Я приїхала, я не знала, татари, кримські татари, хто це? І потім, да, там організовувались виставки художні, ми їздили в Бахчисарай, спілкувалися з поетами, я подивилася, яка це висока культура. Эдебият акшамында Крым-татар сессии ве санатар баплары де барды. Юнус Кандымның қызы Хатидже өз бабасы ақындаки хатырлавларынен пайлашты. Мои воспоминания об отце, они эпизодичны. Мне было 11, когда его не стало. Но эти воспоминания, эпизоды, они как вспышки. Они очень яркие, они очень живые. Тешкелятчы Кьюхаб Маариф платформасыдыр. Олар Украин ве Крым-татар генчлигіні эдебиятнен танышмаға девам етежек. Думаю, что мы будем проводить такие систематические мероприятия, проекты, посвященные другим нашим авторам. Нам сейчас важны персоналии, которые сближают нас с государством, в котором мы живем. И Юнус Кандым именно олицетворение вообще голоса крымско-татарского возрождения на свою родину, возвращения. Акшам сонunda Муэлифнің аят вертіжілігі қында весиқалы фильм көстерілді. Лидия Полянская, Адам Сейдалиев, Zaman, АТР. 134 ел евелсі Тержеман газетасының бірінші саны дүния юзыны көрген еді. 6 елдан берлі бұқын қырымтатар журналистикасының күноларақ қайдетілі. Тержеман дүнияда қырымтатар же шыққан ilk газетадыр. Оның сайфелерінде қырымтатар халқының сияси, иқтисади ве медени сағалары акс етіледі. Оның муэлифі ве баш муариры қырымтатар медениет ве жемат эрбабы Исмаил Гаспринский олған еді. Ал азырда Қырымда Қырым, Авдет ве яңы дүния газеталары Йылдыз Мejmuасы Қырымтатар тілінде басыла. Ярмада ишғаленден сон Қырымтатар же яйынлаған АТР телеканалы ве Мейдан радиосы Киевге көчмеге мejbur қалды. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз еді. Яйынымызны бүгін программасы девам ете алып барыжылар Осман Пашаев и Оксана Денисова, мұсафыр халық депутаты Светлана Залищукіле Украина ве Авропа мемлекетлері арасында визасыз режимі кірсетілігіні мұзакер етежеклер. Мені сесізлерінен кележек яйынға қадар сауықлашам көрішкенже.